June ni som pathum sa ni som ni pathum choma khan Diakon Wai Mehola MZP headquarters Kolasib bat sayin high school living certificate le higher secondary school living certificate exam a hlotlin na changte choimoina hun an bat saya Pukela Rinliana Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan khwalian ni ina manpuya Pulelun Moya Pautu President MZP General Headquarters chuan waptu ni in atelpui bok ani khwalian Minister Pukela Rinliana chuan Kolasib Khochunga HSSLC exam sang ni somni pathuma school pahni a Zirlai za pass tele Zirlai hlotlin na changte zinga subject shanga letter mo thanem takan chu lomomati thu asoya tun chuma hlotlin na changve to lo Zirlai te po in bei seina le phur na tharnen hlotlin na sangjok changtura in wat sai torin a fui bokani Zirlai chon anu le pa an zerter tu tele an khotlang ta na an ti thei chaber chu an zerna konga thei top chwale hlotlina changtura taimak na le tumru na nen zerna an kalpui tur ani tho minister chuan asoya ti tak zita beitu te chu hlotlin na in a umzui tlak thin thu asoi zerna ti ma son na Zirlai Pawlin ma an lak thin na fakum ati rolin Pukela Rinliana chuan mun shanga zo na thlak inpum khat le na tura an malak thin na chu enton klak ati thu asoya mun shanga har sadna le boina thlenga wanga zo na thlak ten Mizo rama an ronral kan thu soin in hong taka kan lo mi khwala tuam hlom le chanpui an ma mo na apianga du sakna kan lan tir chu kan te tor pai mo ta kani thu minister chuan asai inpum khatna indu sakna le in u naw na cha siam le in tawdel tura thiam na man tlak le kutna tho in te mu na chuan Mizo chu namza le ropui taka asiam thei thu asoi bokani Aropui khopin ka riai ta to no le pa te le sirtir tu te ta to hi aropui ta zz in ka ria tim Zirlai te pon a thazo arwal na kan nei chong ze ti te po hian alanga kolasi bi ka po etiam hi kan ni chuan ale pe zela po kan thacho bia ro ni ka ria
Hemhuna thu soitu Pulanun Moya Paudu President MZP General Headquarters chuan MZP in Zirlai ti tha choi moina abwat sai na chan chu zirna mang hian kan ram le nam humhal apoimo zia in zirtir achol wang ani thu asoya ram mangai na thin lung puchunga zirna manga ram ti mason chu Zirlai ten zir chuak nge se adu thu asoi ngai san tur dik tak ngai san na chang she turin le mani nama chianga mani nam zia rang za pui lo turin Zirlai no pangkal khom te afui bok ani
Pusila Radika, President MZP Kolasib Headquarters Chuan, Zirlai ti cha choi moina hun buat sai ani chin chu lomama ti thu sain, Zirlai chonham zokin, choi moina andon theinan Zirlai te, zeter tu te le, no le paten chan nasataka lak le zual, achol thu asaya, Kolasib District chunga Commerce Zirna theinana, Minister Pukel Rinliana le, Education Minister Pulal Chanda Maral te malak na a, lom thu asoy bok ani. Kolasib Kochunga HSLC le HSSLC sani somni pathum Zirlai ticha choi moina huna hian HSLC distinction a pass Zirlai som pakhat HSSLC distinction a pass som pariat le first division a pass Zirlai somnga panga tenina lompuina thuziak hlan ania SVEEP kaltlangin election chongchanga shatur poimo inzitirna hun le voikhat man plastic manglo tu ra thu tiam lakna hun
dudo Kolasib atangin nei ani bok ani nung mùi lệ cha